I dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U današnjem klipu pokazat ću vam nekoliko stvari koje sigurno niste znali o Android telefonima i Android sistemima. Svi Android sistemi su nazvani po nekom slatkišu i svi Android sistemi počinju po abecednom redu. Prvo idu alfa i beta, oni nisu po slatkišu nazvani. Zatim idu cupcake, donut, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb. Inače, honeycomb ne postoji uopšte za telefone, nego samo za tablet uređaje. Zatim idu ice cream sandwich, jelly bean, Kit Kat, lollipop i sada najnoviji koji je izašao je marshmallow. Prvi Android uređaj koji je izmišljen je bio u stvari telefon HTC G1 Era ili ti HTC Dream. On je imao 192 MB RAM memoriju, 256 MB internu memoriju. Procesor mu je bio 528 MHz, Android verzija 1.6, izašao je 2008. godine. A prvi prototip koji je isto također bio HTC-ov je izgledao baš kao BlackBerry. Sljedeća stvar je da Google nije otkrio Android, već je Android otkrio Andy Rubin 2003. godine, pa je kasnije Google kupio Android za nekih $50 miliona. Zanimljiva činjenica je da je Android mogao da bankrotira zato što je to bio na početku jako loš proizvod, ali na kraju se ipak ispostavilo da je to u stvari jedan od njihovih najboljih proizvoda. Sljedeća stvar je da je logo Androida u stvari uzet iz igrice Gauntlet The Third Encounter, koji je u stvari bila igrica 90. godina na konzolama i u toj igrici postoje heroj koji se zvao Android i on je bukvalno izgledao kao sada logo, samo što je malo izmenjen. Znači, uzeti su mu ruke, položaj ruku, usta, antene i tako dalje. Sada ću vam pokazati neke statistike koje su jako zanimljive, a vezane su za Android sisteme i za Android telefon. Kao što vidite da Android koriste više muškaraca, dok iOS koriste više žena. Tačnije 10.23% muškaraca koriste Android, dok Android koriste samo 9.47% žena. Ostale su iOS i ostali Android sistemi. Kao što možete vidjeti, Android verzija koja se najviše koristi na Androidu je 4.4, to jest Kit Kat. Posle toga ide 4.2, 4.1, to jest Jelly Bean, onda 5.0, 5.1 Lollipop i na kraju idu ovi ostali ice cream sandwich, gingerbread i froyo. Marshmallow se trenutno najmanje koristi zašto je jako skoro izašao. To bi bilo otprilike to, nadam se da ste nešto naučili i da ste uživali i vidimo se u nekom sljedećem klipu.